Ka pentorum kra parish kalayo I parish peace ubalai usau blay Lawrence Nongse ya kabala pen kamti do waika general gaslong archdiocese usau blay John Madur menaga khatsau tarik benai naitung arjakar kendai bala long da kamas bukhoj bala permenta ha gejingan dan lang usau blay senrop ufada el jos ya kani gejingpan kamti yo parish Lawrence Nongse ban penkubor la ai board do archbishop Dominic Jala Hawaika General Gaslong Archdiocese Father John Madur. Ya kini ka bor ke ikhtiar balapan ke bor balapan chat du klik du ka Archdiocese haringkat kedulir banyasoi. Hag jemput ke bor yu Father Lawrence Nongse la sakilang gi pat blay bat ka parish council. Habapan sengau ya kejiti balap puli du sekretari ka parish council uba Dominic Lanong. Ya ka batho balap hak du Archbishop Dominic Jala. Haba ai jingkren Father John Madur la ai ke jingero ikipai blay ka parish pentarum kra bakilong ki bayaine hagijing chakri blay ulai ke burom namar ki kamrat ba ki pajba blay kilong ki betre lang bat kinong sarai balang inde banstan ban dia lamang ki dalam parish setemai ubal sindi ya kam sarai bukan gumulong sarai yang parish jami dan namar kedalam berkan imdan jin sosisu dan instan dan semua kemen but banle ya ki baro ba dapat jingkuman baro itu kam jam kami jumle nak kita ka orang jumle kam tame ya kam syarai kam parish ni priang kurang ya baro ya Father Lawrence Nongse kum parish priest ni ba Father John Madur kum komsan jaga tenglenian kita ke sini instan jaga tenglenian waktu yo ya jingkin bom Sulah persyat dan riam Yesus Pak dia menghindari pasati pati dia ulah geli kelai ulah tho ayu kan kipule ni lah kata bala tho bat long makin ye try play joki dan dulu joki baru akan ter aku yo para marja ane kau baik tadi kecil uni kuat kesannya lagi udah geli susu baru teu pas para marjan sana. Ketika kau ini jadi sekali, kau banyaklah mencuba tang nak kau ni nyemlah mencuba jadi jadi sekali. Syukurai, lagan untuk pi, yo orang bah keli lah sudah mengawal pila sangat dan syok ikan kaji. Mencuba pun dong, lagan keli. Silasangnya evan syok yang akan ngajoki. Untuk coba hoi, dan untuk coba nama kata coba kebangun ulang baklah. Begini kita jikeli, dia start ulang keli Yesus pak, ulang ikai pasal ni, dia ulang coba dia gagan ni kapasi, kapal dia semua mentara ni, kapal semua mentara tu kata. Institution tak kau lagi jom kita simpan hak ini drama jom dong Samaria. Lalu uling dok nampak belum buat itu bentar bentuk jom kain kiye tu try play joki atau dulu joki baru kalau pendapat ya kan nampak dah sebuah beli udah marah berboy sekat tempel balik syakri yang Paris Christ dulu mereka ni berboy sebagai sedang balik asmo deune ulang yoi yang tu breu belasah lute belasah syok don bor mar hafle manipulasi kain kau kiye tu try play tu baklah dalam penjara kata sebentar kain wan so weu pada breu lebi ketika kam lebi Allah so katekes jomi Bukan kata kes, muru hak mana yang dia tulis belum jengah saya, tunggu bor itu bangsa. Dagabor balapan kampi hanga, the most Reverend Dominic Jala, who Archbishop Jongke Selong, the new Shabi Jongke Tabernacle, ngai DFP, Reverend Father Lawrence Nongse, mentagasi kat South Tarik Naitung, Arhajar Kendai, ya kejinglong try, halor kane ke Paris. Jong Petrus baru Paulus berkuat. Pentorum Kra Selong, Eskasi Hills District, ringkat bat barok ki hong bagi jing mentoy balapan snow akah.